Kaixo, ongi etorri goizeko bigarren partidora. Andurolako taldearekin hasi. Bat zenbakiarekin Jokin Plaza. Erik Santiago. Zazpigarrenarekin Unai Bisiego. Hamargarrenarekin Asier Fernández. Hamairugarrenarekin Nesta Arrera. Hamazazpigarrenarekin Odei Otermin. Unai Martínez. Hogeita batarekin Rubén Murciego. Hirurogeita hamazazpigarrenarekin Hugo de Luis. Hirurogeitarekin Julen Iglesias. Laurogeita hemeretziarekin Aritz Cabanillas. Hogeita bostarekin Aracama. Hogeita hamairuarekin Ekaitz. Hamaikarekin Mario de Luis. Eta hogeita hemezortziarekin Jimenez. Entrenatzaile bezala Gorka Mendia eta Iñigo Tama. Eskolapios taldearekin lau zenbakiarekin Amets Marcos. Bosgarrenarekin Nikola Agirre. Zazpigarrenarekin Menen. Hamaikagarrenarekin Jonander Santamaria. Hogeitarekin Diego Calvo. Hogeita zazpigarrenarekin Nicolas Janke. Hogeita hemezortziarekin Ander Olabarria.
Efectivamente. Se lo han llevado. A ver, a esa conclusión ya hemos llegado ya. No. Cuando la
¿Dónde voy? Me estoy poniendo. Nada, que vayan. ¿Qué está pasando? Al final se enganchan los chavales.
Thank you.